Wanafunzi wake Yesu walimuuliza swali, Bwana wao tuambie, ni lini dalili za kuja kwako na mwisho wa dunia? Akaanza kueleza, msikilizeni, vita, njaa, magonjwa, matetemeko, huo ni mwanzo wa utungu. Wanafunzi wake Yesu walimuuliza swali, Bwana wao tuambie, ni lini dalili za kuja kwako na mwisho wa dunia? Akaanza kueleza, msikilizeni, vita, njaa, magonjwa, matetemeko, huo ni mwanzo wa utungu. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kote ulimwenguni, hapo ndipo ule mwisho wa dunia utakapokuja. Tuifanye kazi, muda ungali upo, watu wamuone Bwana anakuja, na kila jicho litaona. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kote ulimwenguni, hapo ndipo ule mwisho wa dunia utakapokuja. Tuifanye kazi, muda ungali upo, watu wamuone Bwana anakuja, na kila jicho litaona. Kutakuwa na ishara katika dunia, watu kuvunjika mioyo kwa hofu na kuona mambo yatakayopata ulimwengu yaanzapo kutokea. Changamkeni, inueni vichwa vyenu, ukombozi wetu ukaribu. Kutakuwa na ishara katika dunia, watu kuvunjika mioyo kwa hofu na kuona mambo yatakayopata ulimwengu yaanzapo kutokea. Changamkeni, inueni vichwa vyenu, ukombozi wetu ukaribu. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kote ulimwenguni, hapo ndipo ule mwisho wa dunia utakapokuja. Tuifanye kazi, muda ungali upo, watu wamuone Bwana anakuja, na kila jicho litaona. Habari njema ya ufalme itahubiriwa kote ulimwenguni, hapo ndipo ule mwisho wa dunia utakapokuja. Tuifanye kazi, muda ungali upo, watu wamuone Bwana anakuja, na kila jicho